20 činjenica o bebama. Činjenica broj 1. Ljudska beba ima 60 kostiju više nego odrasla osoba. Činjenica broj 2. Novorođenče ima oko 1 šoljicu krvi u svom telu. Činjenica broj 3. Bebe se rađaju bez bakterija u svojim telima. Činjenica broj 4. Studija dokazuje da dojenje može smanjiti rizik od Alzheimerove bolesti za 22%. Činjenica broj 5. Neurolozi veruju da bebe ne sanjaju ništa u prvih par mjeseci svog života. Činjenica broj 6. Do 1985. godine doktori su verovali da bebe ne osjećaju bol i sprovodili su operacije bez anestezije. Činjenica broj 7. Više od 100.000 beba u Sjedinjenim Američkim Državama se rodi navučeno na kokain zato što su njihove majke konzumirale isti tokom trudnoće. Činjenica broj 8. Mnoge studije dokazuju da prevremeno rođene bebe imaju veće šanse da budu levoruke. Činjenica broj 9. Preko 90% žena koje znaju da nose bebu s Downovim sindromom će odabrati abortus. Činjenica broj 10. 2005. godine je rođena beba sa spojenom glavom koja nije imala telo, glava je mogla da trepće i da se smeje. Činjenica broj 11. Tokom trudnoće, ukoliko majka pretrpi oštećenje nekog organa, beba u materici šalje matične ćelije kako bi se taj organ popravio. Činjenica broj 12. Kavezi za bebe koji su visili s prozora su korišćeni u Americi 20. godina prošlog veka. Činjenica broj 13. Brazil distribuira žensko majčino mleko širom zemlje majkama koje ga ne mogu obezbediti svojim bebama. Činjenica broj 14. 1 od 5.000 beba se rodi bez analnog otvora. Činjenica broj 15. Velika Britanija je prva zemlja koja je dozvolila kreiranje beba uz pomoć DNK od 3 osobe. Činjenica broj 16. 60% ljudi u Južnoj Koreji koristi profesionalce koji određuju ime njihovog deteta. Činjenica broj 17. Nakon zemljotresa jačine 8 stepeni Richterove skale koji je pogodio Mexico City 1985. godine, skoro sva novorođenčad u srušenoj bolnici su preživjela 7 dana bez vode, hrane, topline i ljudskog kontakta. Činjenica broj 18. Prema studiji, bebe ostaju duplo duže mirne kada slušaju muziku nego kada je u pitanju razgovor. Činjenica broj 19. Na rođenju, oko bebe je oko 75% veličine oka odrasle osobe. Činjenica broj 20. Bebe koje se doje kake više nego one koje se hrane veštačkim mlekom, zato što je majčino mleko laksativ. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.